Dobro večer, javljamo se sa mesta gdje se desio, evo vidjet ćete veliki udes, ljudi vise po drveću, ne znamo šta je ovo. Samo dok se naša podrška usali, krećemo direktno za 3-2, moment samo, za 3, 2, 1, tonac, ton, može li ton? Može li ton? Može ton, može, krećemo. Javljamo se sa tragičnog mjesta gdje prisustvujemo spektakularnom spasavanju unesrećenog naroda. Ljudi moji, ja ne znam šta vam kažem, ali ovdje su scene zastrašujuće, zaista zastrašujuće. Šenkuj. Ljudi, visoko je! Ovdje ima nadljudskih sila! Ja ne moram da se držim! Vetar je duvo! Ja sam iz Engleske došao ovamo! Where are you from? Where are you from? From Birmingham, England! Calm down, man! Calm down, have a cigarette! Calm down! Ošavačke kipe! Zapalit ćeš! Ode Čečar u pičku! Ode Čečar u kurac! Calm down, man, calm down! Ton, dajte mu ton, dajte ton! Ne mogu više da se držim! Iseci! Čoprin, čekaj. Jesmo sad, nismo više direktno, dobro, ne dešava se više direktno. Evo Čoprin izlazi iz drveta.